muna tuto di hutan namin. Tadara tuto lihat apa ni orang muna di hutan namin. Tuto di hutan namin, ala di rumah kamu mana tandingan perjuru mahami menjual persidangan namin. Jadi sorry bagi tadi surat kita tidak perlu putar purba tukang gersak. Jadi boleh terima kita pakai dulu dari kanon dihamun tulang kami warga lubang kawan dohon rombongan nasa hutan. Raja kami di hulugan kami sorry beda tandingan si panganon nasa sadia. Naboy dapat pahami dohon saudara naboy dapat pahami di bawah hari dahulu hari naring ganon. Dan kulit kami menembus kami merebut kamu raja di hulugan kami warga lubang kawan dohon rombongan. Hidup ini kulit dapat kami di bawah hari dahulu hari naring ganon. Matanya Mahmud Muhammad tadi bata asam berkesenon kulit perlu kami tuangna raja ini lubang kawan dohon rombongan in asal dohon kami mah asal lapor nama itu dari saudara Jokowi walau itu sudah sebanyak kasih dohon kami dia raja ini lubang kawan ini. Kami adalah horas di isi pengaruh nabi nasaha nuduhan yang mengguru dan sumut pun naswada mengguru takasnya sumut pun nabuto butuh tuhami mengatur ikahalas jala takas tuhamuna sumut pun namahak mahak tuhami mengatur juhud nama saudara juhud siap tanggo gura si perniat jala takas lo kamang guru jalo tangga nabi saluhun juga ulang tiba dari dahulu saluhun dia kena buruk saluhun dia kaya motor nami takas na baru maguna jala totok tiba dari dahulu saluhun kamu na saluhun magpuro nami na malokasali atau tanyang namin itong tunibata dia saluhun Nunggi na rin ang pinatupang di bagasang tikyon lao parsawi hanong namin bisik na tinibatame marlibat ganda jalo umuna yari naman iho atong sa mga nagduet naman dohonok namin kami hulang magkamuliateho nunggi na rin ang pinatupang di bagasang tikyon asa bago naman kami lumay naniyaganda dito binubiyan Horas mahami sa luhur ka, hula-hula na mga aktor. Tuibas na mahami sa luhur ka, tamang puro namin na mga naliyang. Sino po di mamang puro? Amen. Jadi, dihamon na tulad namin. Hindi na naman tulad tubo. Asa ko suluhan na magalusi sa amang puro ka. Dihamon na tulad namin. Gami majalah horas. Dihamuna agka amang guru di bagasakit yun di parsumpangatta ilas niruhatta di nahu padubahami ang amang guru ima itahlas doho dekke si diyo dekke si guru agka amang guru na masa agka na guru tungso monibe nabuhi padubahami di bagasakit yun di ba maghihihilig ke nalahu ko silong muna molope dan mahal buang berumang kotil dengke na metmen na hupasahat dami alay magtanyang bahol tuwari na magiho pasu-pasuang kinibata na humurahani asalaw misyerni buhi terpadubahani kaya na magiho laho pang anong muna sa mula nilutingan tuwa ang nabi asa titik na dinobang eh pinay korang-korang pangarahuna. Opi, so sa dia, tek na humat pa kami ni Bagasang Tikyon, kulang na pinasula. So ni Maria mo tulak na ni Marga Sopi, kasal kami kuha mo na tulak namin, kasi sa di mga siya amin ang tulak. Pagdolo, kata ni Dek siya, tulang siya tuli. Nama saan?
Hemat. Bilang kami warga Sopi. Pagka lingkod namin sa Sopi ako na mga lesor mo ito. Unang sana niya, repot ka, nang paglalad di harso. Siya mo namin ang pagkakasala. Sarhada. Mauli ati madi Duhanda, mauli ati madi Partekir kauli dari Garut di kami tulang kami. Marga Lubagaur tulang kami, marga Siaturi tulang kami, marga Shopping di Basal Tikyon. Akan tulang inang suri pada tadaru tuduna gugubang udah hamu nagu mancari. Ginamahan lo kami mga langit jahan nalas ko deke si Dio ko deke sa sakit matutu sa nakadaw di sa naring katu kami kapar gilemong imanon ala ni raja ni hula-hula ala si jaro pasu-pasu kami mandok mulai rigurang kami tu hamuna raja ni hula-hula nami sino mo di mahami lima Kau lihat dia Mamang Guru Susulia bihatila ubah pahami di bersulit Yo Otor dolas ruham Tiba jaga hulu jaga di babu hitok Atau batang yang lahir tok tu di batang Iya ini lagi Timita nomor hula-hula guru Saru mana jaga Saru mana uhit Semua di mana makul lima ya mo na perkelingon namin ay dito naga nagkamulo-hulo patay nasa kilo po ka muna kusik Kaya natay magkain sa natin, Kuya Ruan. jadi sorry man ang tutor ni Huda ala nang itutulihan mo kami doon hula namin pag-alpagago ang kumanda jadi tuloy may tamalakana tutor ni Huda Mulai ate malang dia muna warga kinsa mga talingon mga sudah datang di Naroha at sa kanya pinagpapikulang ba asa kuya laki malukong suhang mo lagi ang kaulutan asa patorok kamu nimuli hamu magaling sa mga so ano ba siya natutuwa? iha mo na pag-ilingon namin kung kamu gusto mo mag-pusin jadi sobre itu lah 75% namin bukan bro Iya hamu mbak Bukan mau matu soal Mamang oke Guru saya ketutup dulu Jadi maka tanya kita Mamang Guru Gabi majalah horas Di bagasan tikyon Taribar tuhami Ima pinggat panukuna Ima marhide-hide Horas pir Dohong napurat tiar Dohong ringgit sitio suara Di atas ni pinggan lahot Tidak na tua-tua Asa dia malak-lak lah Dia maunok lah Dia mahatama si bilangan diroha Jalan dia na nidok na si bigyan ni simanangin Didok na tua-tua Asa takas men na uju purba Takas uju akola Hami saluhuna Angka hula-hulang Malukun tumakas mahamu Aka amang nami marbuah-buah Maula ate may katulang iya ulang kaibasan sa dayon ulaw na singero halo raja ni ulaw na Mauli ante madi Tuhan ka Dilang manupuk kami Tuhan muna amang nami
takas susuku kami hamuna buah-buah muna silas meroha amang boru asa takas sami mamilangi jana martangiang tu debata takas sama amang boru marbuah-buah mulai ati maraja nami raja ni hula-hula nami jaka arena salpui di narodo kami manda putur rajai iman tula gubuti mabibihon na masih hulungan anak kon nami tuhog buru ni rajai buru lubang gaul umamat pulus raut tidak disidik di hati-hati ala sumuni maharwa tingkina antara raja nami raja ni hula-hula nami ala COVID-19 pakai ini dan terbaik pas di bahasa tingkir mga raja nami raja ni hula-hula nami ina manggar ada agok mahami tuhamuna raja hula-hula nami marga lubang gaul lalu isem mahami raja nami iba pasat sulam-sulam pawaku ala nang marturas do siduni iba parman nami gurumuna iba sidonon nami mulutung na manukuk raja iba lakana iba unokma iba hatana dari mana nirokna raja ni tulang kami majalah mura samang guru takas tu hape buah-buah nauli buah-buah nading dan jala takas silas miroha ulauta di bagasan tikion akamang boru na basa martanian batok kami tuari tulibata di saluhukna si ulauta tarlumu bima di boru nami dohot hela nami tarlumu bimusema di bahu putai toho nani dokmiya kamang boru nung ngarohamu biari nasarpui ima di nomor putusan alai ala di partikian naso taraluhida tambui daulahon atok pada saati di bagasan tikyoma kamang boru ulahunong tasongot na nirokmo ima namarulaw nagok jala takas mahamin way matjalo sulak-sulak bahumpo akamang boru na basa moro pesomoni partikiani rotu hidang tidok na tua-tua hatok adong ngeahan na liling adong pinay mana las mirohanami di bagasan tikyon ubay liling pinangirona di bereng pahok tutay ulaw ta di bagasan tikyon alari kami saluhuna hula-hula marlas miroha matong marjalo ulaw ta di bagasan tikyon samo di mamangbor mau lihat Lima mereka pasal lambat. jadi yang pinggap panukunan pinggap pamaloson pinggap pangalapasin namar dihidan namar dongan tubuh marga kersak itu juga jadi somoni mah ala pinggap pangalapasin namar do dirbain nasiron somoni mah tulangane ala nam takas tu hida dikuat hati-hati jaka ulauta namar ni do hida dek naso maniko bila sunare papasandanen ke tulang gabi amang boru jadi kami majalah horas kamang boru luaing lagi pasahat kamulan lima mangkuhi nahurangguk di naruha mula di namar pusau kita jaga arina sampui luaing pe alas rohanami manjalo sinamuk naguk ima siang hamuna amang boru nami marga girsang kang yang nami dule bata anggiak matutu marhite ulot tadi bagasan tikyon patujodo ni tangia hata nauli silohonon nami di boru nami nang dihela nami lohonon nami ma somon na nilok nila tua-tua asal ditang narumiris mailay tubul na sumorok di lolok di purba-dua kampel di pahong putay naong ngadong tinuduhon na marsubot amat periris boru tokorok takas may dongang muna sa rumah dua simonang-monang abang boru jadi semua di hamuna bona suruh kami aman nami nang dina nami
Sinang dohon di dalam marmol betutu tapai te. Ima ada nang tabuhul doho pamorota. Alay mula sunod na hulog sinang kinindo amang doho ina. Hato pina anong nihahan na lileng anong pinaymana. Tumarlas biro hamahita pinay tela di berek pahuputay. Di jalo borutay no doho ay latay panggabiyan takas di jalo ni pahuputay hita sonari. Pasinukon ada tu pamorot taman gabisan. Alam ini di sinamon kamu pinasahan di borutka. Manik kopi na hurang dia kaar na sampuy. Tungsong dia be sinamotor tunauli at simon matusira tong gimon na tugula tunauli na denggama pakyo muna makorho pasu-pasu di saluhu agga pamorota sumuni mainang las marohani pada muna las marohani to di muna mancalo sinamong ni buruto sumuni pada Susok ka muna para may kuhok ka muna. Tusi man ang belang kamu si sulong-sulong pahok. Orasok kamu apa lagi? Tapi yang aku bulat-bulat sih belum nama si Manor sih dah. Jadi maksudmu? Oke, Manor. Jadi ini ya, cakap permain. Permain bukan kamu pahok pui, asal orang kita makai sulong-sulong pahok. Jadi Sony Metulah ala nong disodo pahop pumuna Panginoon namin tulang mulutuk orham di pahop pumunon pasanakton sulam-sulam pahop pu las marwah muna asal paprahat kami dohon apurat kiar nami kasi rono nami tulang nami gabi amang boro. Jangan baik. Lama mau dapat kau mah. Oma. Nanti kan sakit hukum. Papa. Oma kamu. Dia mah tolong dia tolong jauh mah. Mulia di hari Tuhan amat. Seperti kenon nunggu menjelas rohani kami selalu dan si Tuhan. Dia karya dengan sapu semua yang di bawah persenang ini. Ibu durian neng gebe baju pahita di nama pesta di harga satu. Alai di pertikian ini. Tung suwoi hida magulah-ulah dia dari jadi dari rumah cuma jelas rohanami hati upung labasa ikon nagabi di julu di bawah punamion pasal sunak-sunak bawah kuamu untuk magulah-ulah negok tuhami udah atau tanging nami mau tomat dari kata dikikina haluan dikagbani las meruhata ibu magulang maupung matinuruna na matinuruporo jol mana maluho jol mana bisu jala siolo itu hanawang na ada buku jadi silohonok ku parjolo Panginoon tuimotok ku sumlinang tu laiku ala nila seluhata itu sumninang dohot to laiku sumninang dohot yan akoton do parumemor
kami siyan hula-hula marpanginuan buah bau putol tutungan ibagas niya pong nabaw asa takas idalani jabuli upong na tuakar na ng robo posborohan namin asa ibul magura mo jala magura nga simon siyoloy tuhani ng siyoloy na tutuhani so gimana na ni pagkatayok kong Panginoon kong tutuhani atong doon kuman semua dua na pura tano-tano ma raging masiranggonga molo betul badat na padaw-daw opung boru kena topik tema nagabi masih onggongan so di maju pada dulu ni lagi pasu-pasu sepasatu nabi tuh bau pasian ano pe tidak baik mau lihat tidak Dalang. Jadi mau lihat tema pulang. Oh, oleh yang foro bikin pun karena foro. Jadi tahun 15 Kali majalah bersama guru tidak itu malah serhanami majalo sinamong naku siang hamuna abang guru nami loh abang guru nami alayak abang guru sinamutina kini takas dui hasahatanna tu hasuhutoni aduh lumar tiluruhu namar hamarangi dia kahami saluhunga hula-hula balgame mena unang hona sarita nyonan notod dongmo di dalamnya kabalan gayon asa takas ditagaho saluhuna kahami hula-hula jadi badi roha takasma huguraho naka abang guru di dalam kahami ka namar-hamaran gitu jadi nakinon ima tu hasuhuton alay mangguhi nangkuk pasahan macam si tu hasuhuton ima pasahan asa tumulas rohana